Kakot kakya kadai kawai ni kitanat ke bakong sanbha hagajing syakri patba. Kumta UMLA kenong po constituency uba Amiral Bonds iem haga katwai terik menta ubnai ulalit jurep ya Marman Primary Health Center kabadang don hapedeng kajing pentrei ban penti kena bagakam kadai benia caprang kenang banla ban pleno ya ka. La ban kedau baya ke PHC jong Marman ladap ban bo yung mau nongrem naduk ke senam arhajar hendriu. Ya kabala pleo du Dr. Didi Lapang ubarang bat kum menteri rang ba kejelah kata kepor. Hendrai day namar kidau ki babon kini kejaka sumar kam syamlala bandep tat haduk kini kisnem. Halor kini kejaka sumar kabala angnut ekipat ba nong syong katan Marman uba Amiral Bonds iem uladap bru bani kenduk ban bot dia ni kena kakam bat menteri ketenat kakot kakya kejelah u James PK Sangma. Bat dawa ban penstet kejing pentrei ia kini ke PHC. Hakani kejing let jurep kini ke PHC Hamarman la senran lang do ba balajit rani UMDC kenong po kinong elam shnong ke Marman lembat UEE ke Health Engineering Wing jang ke Directorate of Health Services. Habakrani kinong tok kubor uba Amiral Bonds iem ulapan pau bu udan kejing angnut bakani kejaka sumar ke deban sedang no shen ya kejing syakri jongka syagi patba. Nagadang datang senjung kira mak sinong yang ni sokmen ban pau kawakrol di MLA bat kunjuru di engineer di bawan si ban dalade ban inspect yang ni caka kena kalian ka senjuk kira mak sinong tan pau kejing sungu manarla kumba kila di ida lagi jong dipat bagane hospital kala di siap ban plino manarla pada kecing angnut kabala slam bat apa menyitu hang ni nah kadang ban repair ini ke la bukor tang hoso sanksi ni kadang sinong bat ke area hi ba goi kloi ban trilang bat ha ju ka po karpat ya ka sarkar ba set up no ya kitiar kiwi jinon kam khnang ba ngiok bli senam thamai la ni shol ku jinon stam Kasop center ni Marman kedi kepala ai jing syakri gi pai ba nong chong snong keni gedong berkatan bat kadon gi jing angnut bedi ben kentiu kerdan no keni kasop center bat na kaliang jong sarkar din bukala menjur lebu yo mau nong rim nurut snem arjar driu bat mentang ngidon akeni kepor na kamta ben pentikna ba kani ka kam gedi ben ya stem no bat hagaju kepor namar gi jing wan shop jong ka klam jong covid kat kendai kalau don gejing tut akaba kilasa akut ki kam cum lala ban pendep na ka benta kan ni gejing tumu ka ba kopsan nam ta ki pajba nong chung snong jong kan ka dong berketan Marman be ik gejing dei nak ta daw kan ni kesngi na ka liang ka jonga EMDC ban brom jong i ba wan yang jong FT engineer jong health engineering wing ki nong yelam na ka liang jong rai Marman ki nong yelam na ka liang jong sunjuk kerang ba snong Marman area ba nilaya keren nilaya Thir sani bah kan kesni bat ke department akaba la kumno ibu kelut apo arbanai ban pendep ya kini ki renovation gijing don kam ka service connection jangan light nang ta ban penbiang itu aki hapo ban ka connection bat ki we de gijing don kam ki minor repairing han ni tai bat na kaliang jongang sukmen ban yetu bah ka si thoding ke baladep idang yo ban ya keren sani bah bat honorable minister ba GM Sangma bat ida laderu i lalong interest bahan maragde kula slam bade inaugurat no ekene ka hospital bat i dang betha ya u commissioner secretary dang betha yang ngaru ong ban budin bat ban pentikna tang daung yuan ekene kesngi ban pentikna hapo arbanai kini ki kam gi besa di bandep bat bangin yo ban keren penbah penbek bat i honorable minister binwan hidalade ban pli pajba ya kene ka jaka sumar ka Public Health Center PHC ya kene ka Snong Marman.